Uregani wa waki wa barabara ya Ndunyu Njeru kuma kaunti ya NYANDARUA nginyagia Ihithe kaunti-ini ya NYERI no uthiete na mbere na kwiyumiria. Riu ikundi cia gutetera maria maturigiciirie ikinyitwo mbaru ni aikari amwe kuregana na waki uyu. Thutha wa thirikari kuhinyiriria no nginyagia barabara ino yakwo, ikundi 73 cia guthaitira maria maturigiciirie rungu rwa urumwe wa ateteria maria maturigiciirie CIRA ne macokete CIRA RIKO kuri kanjo ya guthikiriria macira megie maria maturigiciirie kuregana na waki wa barabara ino. I believe and I'm confident that the National Environment Tribunal shall fairly consider my client's issues and justice shall be served for the welfare of this country. Akiaria na andiki a mohoro muikariri gitu wa gikundi kia Green Belt Movement Nyaguthii Chege ateterithitie ati makiria maika 257 cia miti ni cigutemwo kuringana na riboti ya guthurima wagiriru wa waki wa barabara ino kuma kambuni ya Norken kuria eka 185 cia mirangi cigutemwo na eka 35 cia miti ya kimerera. We have drawn to the attention of the government the legitimate and severe environmental impacts of the proposed road and the vital ecological functions like climate change mitigation and climate change adaptation. Murugamo uyu ni unyitetwo mbaru ni mumemba wa gikundi kia arata a iria ria All Balls at Ben Macharia akiuga kuri na ugwati wa kuhuka kwa iria riri wona mutitu uyu wathukangio. Barabara ino ya ino ererwo ya kuhaha iturikiria githaka giki ni guthukia kiria twitaga flora and fauna and the economic iria twitaga socio-economic benefit actually is overridden by the environmental benefit. Gitumi kingi gia kwenda barabara ino irugamio ni uthukangia wa itwe na ihumo cia mai. Francis Kamunyo mwonjoria sekta-ini ya ugendia kenda thirikari gwiciria keri hari tabarira ino. Ni turi ruwi rwitagwo Karuru Foro, ni turi Chania na ni turi nginya Magura na ungithie hau niho gitwe kia njũĩ icio niho ithima-ini cia mai maria makorwo makinyuo ni andu aria me Nairobi, andu aria makorwo me Naivasha na hatari ya Bandea ona Lake Naivasha hatiri. Also supports the generation of hydroelectricity for the country. This means that destruction to this ecosystem will affect all of us. Aregani a waki wa barabara ino moigite mutitu wa Mount Kenya na rurie rwa ABERDARE ni gikaro kia nyamu, nyoni tutambi na turugi na mimera mingi na nikiguciririo kia agendi. This ecosystem is also home to a diverse array of unique and threatened wildlife, including the black rhino, the mountain bongo, and has one of the highest populations of elephants in the country. Niguo kugitira uthukangio ikundi na aikari amwe ni mendekithitie waki wa barabara ingi kuma gieterero nginyagia Kariamu mwena wa Ol Kalau. Iria njega tungienda ni iria imwe no ria yumite Kariamu igathie Kaka igathie Shamata ikamira Peldi na igathie mwena wa Nyeri. Nundu ku iragerera kundu kuri na andu kundu kwi migunda na andu acio ni meguteithika na migunda na indo ciao iria ciumaga migunda. It will cost 1/3 less at 1.5 billion shillings compared to the proposed 4.4 billion shillings. Ikundi ici ni cikomithitie ruhonge rwa kuramata maria maturigiciirie nema ni gwitikiria waki wa barabara ino thutha wa kuregana na waki wayo mwaka wa 2009. We are here today to make a call to the government of Kenya and cancel the National Environmental Management Authority license that approved the construction of the road. No kuri ikundi ici matiraregana na tabarira cia uthii wa na mbere no marenda uigiririki hari kugitira maria maturigiciirie. The preservation of this critical ecosystem, my business, your business and our business. Kameme TV gikuhe uhoro gitau wa Wanjiku.